Yogana luanjo ayani akaza yoga yuna luan zozobo la kwe do chapuma enyum Christmas bala sampa Yesu dele ga neko boy ayam do pepela luai duni yoga yuna lu Christmas boy la kwe la kha che lem la sa jolu te a le ngajoma luai duni ina khoni adima tiko luai sampa Yesu dele ga konta leo ne ga tipo phayu gela ma ayani do adima ziyang ti jo sampa Yesu khu chomyon le ya nga lo myon ya me le adima jo zo ya ma lo thì mình atong pe chomyon nga la người na zong du le phai ge nu ne nu du bi ga ni myon thì myon a bao hue mi ye sung myon thì myon a umama bia za zi de ata hone ino asasa myon thì myon a nu sa bi o som pa le chomyon hong ta leo ne adima ti ko lo zo ge la ma le ayani yoga yuna luang khu chomo ji pi ma ayani do ajibadami ne nu sa bi o som pa le ayong yakunga le na som pa Yesu mi cha khwita de le ayam phela nge ti jo yo bo cho ha de ta khe de za ga nge Lucas mo yo hu ni yo ya che la kwe ajo nga le na ta yo go jo mi ye bao yo se konse hu lu mi cha cho ha za de la kwe ayo nu khan shi de nu sa zao ji o lu le adong be do de yo bo de jo ga hu lu ke le me nu sa zao ji o lu le mi cha cho ha za de adong be do ke le me sampai Yesu yo ma de li mi na ne nu sa o ji za lu le adong be o ne mta ga khe de yo bo de jo ga za ga jo ka le me aya ni do nu sa zao ji nu sa o ji hua mi kha ti kha ne ti kha do che ji ma pha ja me le mo ma nga khoni ina adima mi ye ho cho ha za yo kha nu sa o ji za me mi ye ho cho ha za yo kha chale zulu nya me ajimi ne na cho ha za iba za pyo bata mi ne cho ha za ho mi ye yo kha iba ja bata mi ne adi cho ha za ho mi ye gamon khai tha me khoni cho ha za ho mi ye chale chalinya ni ga du sampa Yesu ayo mi cha khwita yo ne cho ha za de iba la khwi ne she khodo iba la khwi ne bibu bi lo ye me thami ne cho ha za ho mi ye yo kha nu sa o ji chale zule ji ya la nya me khwi te ma nge cho ha yo kha ho nu sa o ji ya la nya me thami ne ina alo sampa Yesu mi cha khwita ha ajinga le je la khwi pho ngi ti jo mi kha sumo yo hu nga yo za nga la khwi hu lo tha me ayo a ji sampa Yesu mo me ayo nu sa o ji bi ko le ga piu te a le tha me thumi ne sampa Yesu mi cha khwita de linge ti jo adima nu sa bi o nu sa bi za ga du me ti mi ye ho cho ha za nu sa bi o ga du cha le zu le ji aguji ne ayo ne iba la khwi ne kha ho do ne cho ha za de mi ye ne bi cha le ni ayo ga mo me ni cho ha ne nu sa o ji za nya me ajimi ne nga cho ha cho ju cho cha ma du le kho ni ti ko lo sampa Yesu khali la khwe jon la khwe ti phe za lo pi la ji me ti me num lo pi la ji me do ma du le cho ju cho cha ma du le ya so kho ma du le kho ni sampa Yesu khali la khwe ti phe za de pi la ji o ne asasa mi cha hu si khwe ta nu sa o ji za nya me ajimi ne na mi cha hu si khwe ta agu ji pi la khoni makha me hu pho agu ji pi la kho makha adima nu ma la khwe jon yi tha ti ja ajinga le na sampa Yesu yo je yo na lu khwe ta u lon ho thi ho phi lu me le yo ji yo na lu ayo sinya mo nya pi la lu me ayo ala la khwe ya te me le adima si tu nya bata bi ne nu sa o ji za nya me tu mi ne sampa Yesu mama ni nu sa bi o sampa pi me le ina nyu le ge ayam hu la khwe yo ga yu na lu ga bi ne mo ji pi ma ayani do ga ko hu ga ne asasa ma tu mi ne anyu ayam Christmas ayam la khwe ho ko su kha thong pha kho myo ma ge ke le bada mi ne yana ha lu ayani akaza yoga yuna lu lao mi khang thai mi khang mau mi khang aguji mi khang jo kho ma kha yoga yuna lu ne sampa Yesu khali
amyo lu jo yoga yuna lu de zikwita ni sao la kha cheji zanyani adami ye choba lu le ina yunyunyu le ge ayam phula khwe yoga yuna lu ga bi ne mo ji pye ma ke la huma